Argul lakaway khyrwit ke England ya ke Norway haka jingil kai Persia jongki. Ladang ipai haka ne ke jingil kai jong ke England Persia ke Norway kene ke jingil kai kolong ke jingil kai ke internet bah nomor kini baru artilik tim kila lak penilai kai bah dak batang haka kelas step kila lak bentep mar shigol. Henry ladang ipai pat haka ne ke jingil kai ke Norway tang kemit ke balai penriu kelak belum kepada ke jingil kai leng bau Andres ya kebal asis da Martin Odegaard. Henry Shawan wa ertat ke kelas step kata kemit pesausan plus R wujud Bellingham ulala pendek haji ke jingil kai ya kebal asis da Anthony Gordon. Matang kumne ke kelas step kelakut no damar shigol. Henry bawan pai ke kelambit ke Norway kelak penki me kejar hakamit kebesan penyau. Henry kene ke gol adis alauno nomor ladon ke fall na uhalan haswaban tap ya kene ke gol. Berhadin kene ke dis ala gol kini baru artlik tim kilia kunting paniok penki kejar paniok kure kanam job hapok kendai pau minit. Henry hapok kendai pau minit kini baru artlik tim kim shimla lakshu ban penki kejar bat kumta ya kene ke jingir kai larai no ha ke extra time. Berhamar basedang ke extra time kata kemenit kendai pulai wujud Bellingham ulap penki kejar dan mentah ke England banlam kemari ke jingil kai da argol laway. Bat kumta habkut kene ke extra time ke Norway kam shima lakshu ban penpai kene ke shigol bat kumta ke jingil kai kelakut no da argol laway. Bat kumta ke England kalapoi haka semi final katba ke Norway pat kalahap ban lej paying no. Baladangi pai hakane ke jingil kai ke England kalala bentek lakam bah ke bol dak ke bakayo 94% ke position katba ke Norway pat kayo tang 100% ke position. Henry ladangi pai pat haka total shot ke England kayo kat sau teliki total shot berprat teliki shot on target katba ke Norway pat kayo tang kelai teliki total shot bersau teliki shot on target. Barling ba kane kanam job ke England kalapoi haka semi final jong kane ke FIFA World Cup menta usnam katba na menta Bellingham leng ba kini ke argol menta ulapoi ndrugol hakin ndrutli ki jingil kai jong kane ke FIFA World Cup. De paralog menta ka sengitang kini ki video ki bakendiat kublai shibon.